Okay, that fast ako iti panangyam amumi iti station may 98.5 IFM Kawayan iti Idol Teng FM. Of course, iti programa na followan at da kami manen dito ay kadwayo ti Idol June and Idol John Mark. Kat Idol tuloy iti pumasa iti pangablaaw. Kat ko na good PM Idol anyan ti kanalaingin ko na kumanta. Kablaaw man kuya gani ken tatay Naldo nga madama nga agin ina na. Kaya't naman kanong ag-request Idol ti Balseta, pakadingdinggan daman kanu, mangikat di banog, Idol. It's me, Keith, Raisin Silon from Gamu, Isabela. Apo sini Silon. And aloha Kapsat Jude and Balong GM, of course, Kapsat Kathy. And Tumanang Joy Kabal, hello, good afternoon and good evening Madita, Hawaii. And thank you so much for watching. And Almi Fortuno Sayo says here, naimbag nga aldaw kada kayo nga duwa, naimbag nga panagtingtingag, dagito'y ang anak ko nga ni KZ, Chat, Kian nga kaduwa nga agbibuya kada kayo. God bless from San Fernando, La Union with love. Apo, San Fernando, kagapumidikal man na po dita ago o La Union. And agsubli kami manen into no March for another fiesta de jay to karami di jay. And Cheryl Pacano says here na imbangal daw Kuya June and Kuya Pastor, Kuya Pastor. Pakablaaw man, J. Ramon, Isabel at family Pacano at family Madrid. Iji San Sebastian, salamat po. Watching in Saudi Arabia. Ay, adom ambok nga Pacano di jay ken Madrid. Of course, ita nga di Makal, San Sebastian. And Lapada, Janine, Criselda says here, hello mga idol, request ko nga po yung hello darling, watching again ko na nasiguro to, in Jeddah, God bless po. And Manang Larina Flores of Canada is also watching. Good afternoon keng ka. Kasamit ka na Ninong Gilbert and Ninang Avelina Itiblis, Ramon Isabela. Ayan, kat agyaman kami iti imayo ito da apo agbuibo pukuhan mo ni Ma'am Febe Marie Gamiao pa. Thank you so much for sharing our videos. Talaga mga dapat iti caption na apo. English era nga ba katatagil Ilocano tata isuna no apan knowing FDD nga lang talaga met nga iti advocacy mga Ilocano literature na nilipatan ng taging lesson ni Ilocano tatan, which is very good in English communication. Dagmay ti panang ano tawag yan? Panangyabla na jay kuwata jay information tam. Okay nga ro. Dati request ati. Okay, ano pa yati kantaan ta. Si Kaman Balong, kumablao ka man, tagitay nam naman magbubuya kang kajikagayan, aglalo di jay na laing sumala di jay. Ano na? Aji nang isala kanyang mo nalaing nga sumala di kagayan, kapag man, barbaring nagbubuyan. Agbubuyan ni Ma'am Febe actually. Ay, good afternoon kini ading Hana Herman, di ba na? Naglaing agsala, mapapay na kinita, madi mumog sala. Naglaing swing, ajay. Paspasurota latan na. Ang dami nag-text kanyan. Ajay. Makuungat sino ka no datang Hana ko na na. Man. Ano pa ito request, Balong? Lumakay ko naman ni Jojit Dolores. Apo, data mga Jojit talagang ingkana tata lumakay pala. Brad, aji man lumakay at daw trabaho ko nadulin. Nadulin lang to CP. Naka-airpad na lang. Kuraya ko na. Lumakay ka naman. Anyway, sige man Balong. Ano pa, nilablang ko tamutan. Kung gano'n, Atan ni Good PM, sir. Hello, Corrado Wensi, Agalot, Bea Dagdagan from Roger Daligcon of Rizaluna, Cordon, Isabela. Pakitugtog man na po jay sayang ti aldaw kan rabii kunana. What is that all about? Sayang ti aldaw kan rabii. Ato pa iti mo dinabasa to inyo. Sige, bumasa ka pa. Tinada dyan? Nagpatinggak tayo. Wait. Hello to Ma'am Devora, good day FTD ko na. Advance happy birthday to me, Yvette Talina from Mama from Aisirtap Onom Greg Yanila. Tinagan na ito. Hello ading Catherine Sadoral. Good day MFD, pabati naman Fernandez family Bantog, San Quintin, salamat. Look at us nga po from Tinay de la Cruz.
Aring June ken GM Pastor pakablaman dagiti pamilya Pascua Vea Cabusora ken Antolinti Esperanza Aurora Isabela salamat from Auntie Aida. Good PM mga koy. I just want to greet my family who's watching you live. Request ko nga po yung Blue Night na kanta. Thank you and God bless from Ronilyn Feliciano. Hello to manang Josie Carabajal Agbibuya. Hi mga idol, madamanak buya toy Abu Dhabi from Jane Pagulayan. Shout out mga idol, taga-dagitay kan kabagyak dita, Esperanza Aurora, Isabela kan amin nga kabaranggayak, sapay kamata na salon at kay amin. Ngawan labas na from Ramirez family of Italy. Italy. Okay nga Ruth, as requested at tayo ni ading Josie, DJ Hong Kong, a song called Pledging My Love. Ayan, sumarasa rin na kita dumapay apo nga pa kalikagom yung asunata. Nga Ruth. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return, may this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Yan, nag-comment ni nanay ko, Lourdes Pastor. Pati nga kang harod balong sayang. Kung na, nagtaraki mo ito'y barukon. Wow. Nakaawit kayon? Awan na, DJ Dagbubuya, DJ Ramon, Jenny Clifford, James Crabahal, Pastor Baka nakaawit na siguro. Butchog. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Apeng nga kita text line mo tibas basahan nga na lalaing na kita agbubuya kang ka. Okay, kung na po dito yung text ay kat ulit-ulitin damit text nga mi nagsubli-subli apo di jaya maudi. Lain bang alo yung mga idol, mga gwapo, mga padak. Kantaan nyo man datay tumeng para aming nga taga Basilio, San Jose, Rojas, Isabela. Cloud to Cloud 9, Rojas, Isabela. Cloud to the Cloud 9. Ano sana? Kato sa sinuman dagiti na nga baka po iti nadumato mga salisal para iti Pampanti Festival. Congratulations apo kada kayo. Kami nga ma-memorize and anyway iti Miss iti binibining Isabela when no Queen Isabela Queen Isabela. From Rojas. No. Ana? Tinangabak? When? Quirino. Yeah, she's from Rojas. Ti Balayda? Yeah, but she represented Quirino. Kasano? Kadamo ka kapag yan nga taga Quirino, mabalimatikas jay. Ay kasi yan? Yes. Ay, Yeah.
Di ba mo? Mga? Ay, Diyos ko kung nagtupay mo kayong kapatyan na. You better not be kidding. I'm not kidding, you know. I've Natulad heard. ko kini ko aja. Ni? Kulokot. You better not be kidding. Diyos ko. Anyway, I may not be aware. No, nagapon na nga talaga datang Miss Isabella, but I just heard that from the group of women talking on the street. Oh, chismis. The chismis, but I guess it's a little bit true. Anyway, ato ti kagayam tingat taga Quirino. You can message me for more information about Binibining Isabella. Anyway, Evangeline, hi Adol, at daw nangag ko nga agor uray ti papugto nga kanta kano. Agi-sponsorak ti name the tune. Aksentak ti Rumar ka. Okay, punduan pa laeng ibagam latan nga from CJ of Baguio Nagana J Apok dayta ko na nangaganyo mat adati sponsor tayo nga dagos and if you're asking for it talagang apagbiit so ada ipatulod da kada kami nga dagos and for name that tune talaga met abong aglablabas iti blessing iti programa tayo nga da kami manen talaga nga united dagiti Ilocanos all over the world. Ay, Pa-shout. nagmayat. Pa-shoutout naman po from Bench Olanday, Pineda. Hello pare. Yan. Hello po sa inyong dalawa from Ate Ruby FG. Wow. Ate Ruby. God bless. Barkada ko daw pa dito. My heart is your commanding. From Auntie Aida. Pa-chat naman po. Pa-chat out. Bench Olanday. Kablog man ni James nga, taga-uno. From Brian Torres, baby kininanang manaw from Clara Claire. Salamat po from, ate wanan, Gina Greg ito, ay Sirtap Onom Greg Yanilat. Yeah. Okay nga ro, hanting nga papayaganin. Arga po tayo doon request iti name the tune. I-send nyo lang nga po iti answer yo iti official text line tayo. Nga haami ang memoryado. Ano tayo text line tayo manan? 0917 Brother Vincent. 1500361 sa. Barka kita dito dito. Itong talangin na dyan. Uy, kita. Text line. Ayan. Sa bali mga estasyon data. Estasyon baga. Our official text line, isa dyan lang po dito iti answer yo. 0917 1500361. Of course, masapol mi apo kita dumapay nga data kas kuma iti nagan, age, and address. And the answer apo datalaeng kat naglakalaeng. So for have a chance to win 200 peso load gid-gid tata atidog nga panagpapugto detoy. Anya nga rod ti title na daytoy nga Sonata Mi. Nuada kaguram impost mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa iparayag mo pa irutang kumata tornilium analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumategtigtignay. Kasaritam latan tay taong kagurguram unay. Tanu dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, mangibabain, daytang nga ugaling pati pungtot mo. kinilakay mo Di min paya pulos maidulin pati pa utang mo. Kagaganyan mo Dinlakit maurayan al-alitika mangirurumen. Nakapakan! As early as 12:47, si mong nga tago sa dito may isang pagkayam tayo from San Guillermo. Sino nga tatayta? Anta bayanan nyo? No, amom katakasang gilir mo ka. Nangabak ka. Sip, supaya. Nagadot kaguram kasla oram nga
ram taag rekrut kapay iti kaduam amang ikospil iti paadaan al-aliti kado tinaskan abaka komiko makasinga kaag talnakan abak bakatan sama no adda al-alitit Facebook ay ian friend yun ating no dilata agsardeng i-Black Mount day tat kasaya atanan tanongin kay pansinan ikarkaro na agin lalaing nung negatibot komit mau al-alitika metan apawaya ay kababain mangi babain day tanga o kalimpati pungtot mo inilakay timpaya ulos mo ituloy pati pa utang mo agagayin mo dilakit maurayan al-alitika mangirurumen ay kababain mangibabain day tanga ugalin pati pungtot mo inilakay mo timpaya pulos maidulin pati pa utang mo agagayin mo dilakit maurayan al-alitika mangirurumen. Our sponsor is CJ from Baguio City. Ayan, ado, dahil yung patulot na isong apo, adun tumat, iti pakaiwarasan na po ito yung papremyo tayo. So nga rod, iti nagasat nga imuna nga nakapugto. Kung ano dito'y Al-Aliti, that is correct. Iti address na Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela, and congratulations Kenka, Donabella San Antonio, 32 years old. Ayan, Donabella. Picture ang mampay balong ta tapno malodan ta into no after 3 days. Picture ang tantulatan. Anyway, ada po iti basit nga public service announcement ito'y ket tingin nyo kumaapo. Ni Anastasio Domingo, 37 atawan na, tricycle driver na, taga Bacolod, Cagayan City. Kabilang sa Bacolod, toda ko na. Kung sino man ang nakapulot sa kanyang itim na wallet, ay kung ano isunod yung bukawan, ay mo wallet na. Kung sino man ang nakapulot ng kanyang itim na wallet na naglalaman ng refrigerator, washing machine, apo nagadumakarga na ito yan. Joke lang. Driver's license kano at pera na 4,000 pesos ay pakisauli na lang po dito sa himpilan ng IFM o di kaya itawag o i-text sa numerong 0917-150-0361 or 0975-657-8835. Nahulog niya po mga pasado alas 8 hanggang alas 9 ngayong umaga lang po. Febrero 2, ikalawa ng Pebrero, taong 2020. Galing Palengke patungo dito sa sentro, Kawayan. Ang kanyang tricycle body ay number 0827 and authority personal number na ulitin min 0975 657-8835. So sino man na po din nakapito ti black nga wallet. Okay, that is the correct pronunciation. Wallet. It's not wallet, it's wallet. Wallet. Ayan, kasi wall. Ayan, wallet. Wallet. Yeah, bullet, ballet. 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 Whatever. Lukon tamanan, di magpagitan. Anyway, pakibati man ninong ni Lerma Eliza Crabahal alias Imang. Takasangay na itatangal daw. Happy birthday, Imang. Wow. From Manong Aquilino Lopez. Al-aliti pa na. Good PM Kabsat watching from San Jose, California. See you sa Solano, February 27. Ano naman? February 27. Nagpabook sila? Hindi matandaan. Hindi ka nagpapabook ka niya. Okay, for those who want to avail of our services, ang free service of our services, please feel free to drop by. Ngamin, ato ti agbobook ka niya, may telephone by calling us and whatever. Hami apong iyon honor. So please, makikontrata kay kanya personally. Kasilangan. Yes. And February 27, mangtad kanya ti Apple nga t-shirt. Apple product, I guess. I don't know. Top? Something like that when. Nagadote kakatin eh. IFM med 78 da. Pag plus ang paydatan eh, 100 plus. Dito 100 plus. Siguro. 78 na dito IFM? 87 pa yun. Ay, just go. You see. Nagaduda. Hello mga idol.
Nyakit lengiyaw. Oh, Nga man kumantan, Ay, aya. tama na. Nga talagan. Lulukunda na kita. Pakikablawan kayo nila kay Kaw. Kung nakto mga aming lulukunda tahan tabi kablaon na data. Pakikablawan nila kay Kaw. Nga adik ko na kada kayaw. Iso ni Mr. Nulay, Servisa. Wow. Kinaaming nga kamsat Kaw, pamilya Kondaya, iti lapas, kapatpuan Isabela. Ram, Celerina, Surbeza. Galing po talaga nyo mga idol from Maribel Banes. Hello, idol. Kung ano ni Marsing Leona. Sa balin sa akin kasi. Hello mga lodi. Nakato. From Caroline, tinagana. Apin pa nyo ako from Turod Sur. Cordown, Isabela. Apo naka. Nakaduti. Ang buhay-buhay ng nagbasi mag-comment na. Nakatunukan sa tiatang balong tapi ka sa tira. Muli, nakatumar. Hindi ka nakatumar. Kung nagtupay mo. Ay, request na kayo nga si Singway. Si Singway. Okay. Tapos silo makay. Silo makay. Ano? Sige, kung kumidita. Panggagang kayo man di may isang sunata apong hanyo pay anang nangag da ito. Kisa kita taalaman nga kansyonan. Kanta mi apo, di ubing kami nga insuro iti karuba mi nga naggapo sa J. Ilocos. Kahit kulang ay pangag. Intan neneng jay katal talunan, inta akurus dumdumamakan, adu akita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuam unay, syaktut umuli, tapno pilyetu, dagiti bunga, ken kay sagot ko, tangamin no sika, ti pagpaayan na, kasayaatan puro sek para ken ka. Intan neneng jay katal talunan, inta akurus dumdumamakan, adu akita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuam unay, syaktut umuli, tapno pilyektu, dagiti bunga, ken kay sagot ko, tangamin no sika, ti pagpaayan na, kasayaatan puro sek para ken ka. Kasayaatan puro sek para ken ka. Apo awanti official recordings na datang sunata and nalagip ko laeng nga inareglo actually. Dita ket kansyon mi di So, awan tinang kanta. awan na it's just record label. when nagitay nagitay nga kung kunadang public domain kan kanta dagitay kansyon dagiti babagket kada giti anak danog patpaturog das and apo ni Ma'am Febe gamiao pa Puro picture. pirmi nga i-promote na tanga talaga di kagayan and we love you manang ko ubing gayong nga misyak anam we love you kabsat and thank you so much iti 50 granite. Wow! Nga kinantsawa ni kabsat na apo nga ni Sana all meron. engineer kan anong kumamot ti granite ka awan pa mo balay mo Ilutok. Granite. Ingat-ingat, karamkamag. Granada, ti masapal mo nga granite. Granada! Granada. Takantanga kasi, Granada. Pag-greet nga po kami dito sa Aurora na nagwo-work pa lang po. Pa-play nga po yung lasing doon kalang malambing idol from CJ Reyes.
Good PM sir, pagkablaman sir. Aha. Di kita family Mariano dita Bantog Ramon, lalo jay kapitan nga ni Kapitan Aldi Mariano. Sir, kan amin nga pamilya Mariano dita Virgo. Dita Jones sir. Request ka man jay Buwan, Ilocano song from Margie of Jones. Nalambak nga Domingo kanyayo karuba request ka man jay sa miweng ti away para kadagiti taga Cebu. Ngagdungdungag ng runa kanalakay ko ni Alfredo Bermudez. It's me Norma Bermudez ti Cebu San Isidro. Sayang na blanco akmatan atanim datyawn. Sayang sapay kumata kantaan nyo jay sa miweng ti away. Please mut. Ano kasi ano da jay? Moment amo sa miweng ti away. And there's a message there. What Request man kabsat yun kan balong kas makita. Thank you. Dedicate ko for the good friends and the amigos of Hilo, Hawaii. Ken Aminen at taga Big Island, Hawaii. From Kabsat Kathy Cabal, Salvador. Ken para kini ko amat lang dito. Matan syempre. Kini May manang- favorite damat lang dito. Yes, kini Mr. and Mrs. Bosque Edna and and Elmer Bosque of Ivavits. Hawaii mo lang. Hawaii. So, katagiti iso amin ang apo. Kailan lang Ano man para nga sa island padang- yun da? The Iva Beach. Iva Honolulu Beach. sa Honolulu mo lang nga dyan? Honolulu. Honolulu. Kasi kagaputa medyo nangato ti pa nagkitam ti pagbagim hanga Honolulu tayo mo. Hana hi. Hi FDD, nag-message akti jay messenger ni Sis Joby. Iso na latang tag-send jay request ko. Ano mo, ni Mamlani. Mabaling magkanyami mama. Isopay ka ngarod. Diyos ko ngarod. Para kaya agdandanan apo din nalablabes niya makatawen. Nga awan pa'y napaspasama kanya da. Aya. Kas makita. Diyan makita. Bayati panagdenan. Puro trials. Kas makita. Ang daman na minsan. Adun naglablabasan ta. Ang daman na minsan nga na naglabasan ta. Kas makita. Nasip nga't ini. Masapul ta tunggal may sa. Kaya ko lang una na di nga napasama kanya ta. Di kay papanan tipod no nga ayan. Ngam awan na panan na. Kas makita. Kan awan tinakita. Kas makita. Nakapinpintas kalata. Kas makita. Ag mauwi yung agpailaken ka. Kas makita. Ni patay lamang magsina. Di kay papanan tipod mo nga ayat. Kas makita. Aglabas man ti adu atawen awan iti dwadwag kaliyawen da ken mas daaw ti balay kita adwag dumteng amay libro't istoryata tapno maamwanda ipagulong ayat taliyawen na ta. Dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamwanda tipon no nga ayat taliyawen na ta.
tapno maamonda ti puno nga aya taluya wenda ta